Chal matend duon burano demo kuom jochung' motelo ne yiero madundo madwe mar 11 higani. Kutane kod coordinator maduon burano e kaunti ma Narok Wilson Tikani wacho ni nitie yore mopondo mag dok ne achiel kuom jochung' e kinde welo ne ward ma Narok kolero ni ma nyalo dhi thiro mbi maduon burano. Komno milaro ne odong' thuolo bang' Lucas Kudate mano yier kod otiko mar ODM ng'ielo rengo. So sisi tunaomba Bwana Gachagua ni kwa sababu ya umoja ya Narok. Na tunataka umoja ya Narok ikuwe, sisi watu ya Narok, watu ya mashinani tukuwe na umoja. Wacha wazee wa Narok wahusishwe. Na ili tuweze kujua ya kwamba hii chama mwenye tutachagua tusemi ni Kabuta ama ni nani, lakini haki katika hii Narok itendeke. Na haiwezekani kwa chama tungejua na coordinator na tungejua na committee kuna kura inaenda kupigwa, na hatuwezi kubali iende kapigwa Kajiado, kwa sababu hata wasee ambayo tunaanza uliza kura inakaaje, ground inasemaje, nani yako na kura ambaye itaanza letea Gachagua ama ianze kuletea chama yale